Malah main boy kaki big. Cek nang ketibi amain. Along bolong amain. Pahbilis kita amain na. Abo, aring ko nga bis 10 biler pe. Tatik man lang, jo. Berapa 10 biji? Sekitaran 500. Cek beli rokok boy ngemang colon. Iya pe. Cek permainan ngaji kemain kaki. Mata neng boy. Neng bener-bener terang nyaman oh dia. Cocok. Iya coba melak kaki jadi permainan dia. Begila pe. Iya begila kok. Perawa lu yang topik. Dia makak malam tak ada. Tak sih dengan Jiro mah pe. Lah sakit. Enjare. Kemame kadai nona karo nginom ke TV kakek. Dia sudah remah. Tai. Iya kedua iri aku tidak. Nak bi dalam bakun heuy kakek. Apa pembeli aja nak keluar. Ada enong deh. Kira banyak pesen loh. Meneging benak besen janaka lagi sing nginom ke TV dia deh iya. Mi teti. Namanya Nopik mulai ngomong Pik. Lu, kakek kencandin PC mak melemin hari. Tuh, dia kakek pen. Di mamon ko belandi PC mo sa dengan dia. Tara pa ko ni beda ni ben ko kan. Si penting ko belandi PC. Iya. Aja nyaman kok saro kali. Kok boleh gitu? May buka Pik enom Pik. Iya. Hak todus, Cong. Bedikan to sakit. Oh iya terus lain main. Mata ada dung boy modal bila. Tak ganggu kakek pen. Jika ku kan jaga aja. Makan apa sih ku ganggu? Cuma bulan tuku ya aja. Nyari kakan deh. Kita sih itu. Iya mangkana di mamon ko pala beda kan deh. May kakan Pik. Iya. Kau belum sampai tadi kita. Mandi palong keluar lah. Hati dia. Dia main volley, Cok. Ngarin sekecil karo. Kan ini jalan benak kan. Itu ini kau ki desa aku dulu kau pernah di janjian. Wis ada ngapain? Ntar keluar sekecil anu di janjian benak kan. Ngarin kecil aki lamen boleh kok. Oh iya benar penom. Denom aing ben jajan denom. Lalang kok sama dia ben. Apa jan kok? Inja jo. Injang kok sama dia. Mai mun yang kok mau lagi apa kereng orang kok ya. Ada yo. Mai kok orang amun mau ben. Ayo. Mai kok ki mau Pik kada Pik. Iya. Apa Ben? Ki beli bensin. Mana bensin? Iya. Ada bensin. Kak, bensin. Berapa le? Situ ya. Langsung krom lagi mari. Iya. Langsung mau krom. Ada lagi kok dia? Ada. Oh no. Ayo le. Berapa kak? Follow. Lah, uy, kok ada? Andi kok beda. Sosan le.
Kelak kok, Kak. Iya. Kelakon Kak. Iya. Baik Kak. Iya, iya, iya. Taman lah. Iya, dia. Boh. Mi uang mainan. Woi, hei, hei. Aduh. Bener ojaan orang. Mun orang cong cuan bekale cowok-cowok ya. Panggilan masuk untuk Nawawi. Panggilan masuk untuk Nawawi. Siapa nih? Panggilan masuk. Ah. Aduh iya kelupai ben kok. Oh iya lu mau kemarin nah. Yat. Anu mau dimang kok sepeda. Rosa gua atang di. Cak ngin cuma ke pendir tadi. Ngicem pe. Ben. Ube. Ben. Apa, wi? Cem ngincem rangko, Ben. Kamu jam apa? Minjem apa, wi? Sepeda ning kepar lo, Ben. Kok lu berapa sih? Aduh. Iya, wi, situ yang kok ngirim alik ke pondok. Ya ben terka undangan kok telepon nak anak, Ben. Tang sepeda wak rosak. Aduh, laku rawi mun nginjem, wi. Mun Sini sini pepe jong. injekin seporan kok tak pelan dapat ke kirim alik. Ya kemarin lu berasar jing kok makan kemarin. Pengen lu abeng sini nah. Inje benih kendai, benih masalah bensin benar apa, wi. Pelan dapat kirim alik. Mun bro bensin ngening mele, wi. Bensin apa mulai, Ben? Aduh Nawawi. Seorang apa tak kita mari ya lai tinaki mulai. Duh, lah taro dakat aja dengan apa. Tak akhir pakai aja. Laki kok makan kemarin kirim alik. Kamu mau minta tikon leather ya? Kepar lo sepedaan, Pik. Kabar lo wing ko andi chen maring wi. Cincin deh mah. Cek na kana. Enggak ya sini bensin baru, Pik. Ong ko ke parlon nang ko wi bolan wi maring wi. Cek na kana bolan. Sekoran ba ya? Sekecil reng, kore, Pik. Alawi. Marah, Pik. Enggak kurang masalah bensin baru, kok pengiper, Pik. Alawi sporan wi. Ko andi parlo binakana maring wi. Tadi saya kemaset, tong tadi sekarang nggak kabar lo. Si pate dia. Arap wi. Tae. Ni ban ni sa ikbatan wi. Gila cong. Naw wintar ka. Tangi jam sepeda. Tai bagi wi. Pak, dia berarti dia. Mun sekarang mah pada nginjam sepeda kia. Dan kalau jang kok ngirim alik gila. Jadi tak bisa. Orang kita mering ngocak ro si tinaki to. Ni Nawawi. Imang kan kau benih masalah sepeda. Sepeda ji tepak ke parlo sepertama bingko. Ngongkro sepeda ji ya mun kanca parlo apa? Imang kan na orang ngajak kan janji kelak biasa na pei. Ke pas terlaluan, uju pas piak-piak. Deki beran sekanjaan ku gempang. Aju pakun bede timbul
arun kebudi nak de iya. Kancan terutama topik pendi. Nak kalak biasa nak Mon kok tibi apa nan? Intin situng kalau pada saling paham dero. Iya, jadi kalak biasa nak pe. Di mamar. Yo mana? Aku simak pemakai sebelum itu. Ya nje kalau dong polong kan janji. Jangan tahu Bima. Tak medan belakang tak talong bolong salah. Dia mak apa dia? Tahu. Ajua mungkin dah iya. Ajua pola si gara-gara tabik incon sepeda. Ben siapa? Ya kadang kau terpakai ke parlo sepeda dia. Kau ngirim anda rugi jam sepeda tu tak beki biko meni masalah tak beki dia remah. Pulang kau ngirim anda dero. Mungkin gara-gara dia. Kak, kok pada entar gigi ke entar ngincau. Selate pate anapa? Siapa tahu? Ih, kan kau para tanggil lebih. Mana kena? Kan tak beki. Dia pergi jam sepeda. Iya. Entar dia mai kau ji maksud dia. Tak tahu. Tu gate pate. Para gele. Meriah gele. Ya mungkin gara-gara dia nawawi kedan dia bagi pun salah tak nyampe dekah amit-amit dan dekah. Orang yang kena apaan baperan. Jalan kau ben kaki dia dengan api lalu belum. Ya mun boleh mun tak kanjaan kukin masalah babaran benjek kan ku tu paham dero. Kalau nak cari masalah tak ada pada. Isi akan terbeni kalau setahun 2 tahun tiba hire kere lah kan. Ya. Ya letih nerah lah toron. Cakap bet kira lagi. Cakap ada benih nak kan hari. Kan ku tu paham. Ya situng intinya. Intinya kita tak akan kejual. Dero. Tak cakian. Bila yang datang mar? Di luar ini. Oleh seminggu. Ya, lebar. Ini mai kah saya mana boleh. Ada depan. Iya mayu. Nak kau seorang tak bisa main lagi kau. Kalau nak nyari lagi. Punya dia kirim orang apa anu atau kau ikut ke rumah. Selesai apa nak. Oh iya. Deki malam le dana matong dina ya. Siap di bakul. Ayo dia mai kah. Bila datang lagi Jong? Tak tu ya. Tak iya. Di benda ya. Lebar lan. Ada kan aku. Sekarang apa lagi di? Tak lah aku pergi. Saya pun nak lenje dengan wi. Ngomong mesti kini. Oh, wang kesegen. Lu dah. Nak tanya aku. Katanya apa? Ya. Tapi saya tersinggung lagi seorang dulu deh. Kelak kaki lebet. Mak pas. Apalagi ambu. Mak pamet. Tak pihak-pihak tole ya klakson dia waktu nak ngumpul benak kan nak. Beda masalah pada rumah. Oh, enggak ada apa-apa, Jong. Jarak kemana Bimar serius dia. Enggak ada apa-apa. Kan tak mungkin cak biasa ngumpul pas tak ngumpul ero. Lebet lebet salah cak beran berengko bingko yo lo kan malah tak tole sekali. Sangkun dia tidak masalah na, Jong. Terus Masalah di keroking de ire. Engkau kan ibarin parlo tak ya. Minjem megaro. Minjem sepeda bilang kok intara anu telepon nakana. ke siapa? Ke Pendi. Ternyata kok entar desa kita beri ben Pendi ngocak anu ngirim anu deh iya. Asyik jadi masalah apa-apa, apa kau benarkan anju baik-baik saja deh iya. Kerana bilang kelang kok selebet ben melebet juga bilang selebet udah remah deh iya. Terus cong, kok tinggal biji pah ngicem ke topik. Kapan ngicem ke topik dia? Tak beri dia ben topik. Sing ngicem aja. Iya, ngara leben Pendi tak beki ngara le telepon ka ada ngara. Padahal kok kena dia. Lah tak penting perhitungan do, cong. Iya. Cek ngumpul berin itu ku. Kok si majerin kaki. Padahal nak kena dia ben kok. Nyaman. Iki baca lo, iki berjalan-jalan ben kok. Iki kurang nyaman dek remah.
Pas sepedaan pendek cong, ben kok cong, terus bensin nah. Ajeng kok semeliaki. Kurang dia memang kok kena-kena, pakai malis dia nak kena kok. Tak iya, jangan kau ngeloleh.